Tšea ke ditaba tša Sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Ditlhogo tša tšona ke tše. When we speak about the NSC, we must therefore resist the urge of viewing it as a single moment in time. Matric is not an event. It is a journey that spans for more than a decade. Tona ya thuto ya motheo ka nageng Siviwe Kwagube o fetša go tsebagatša dipoelo tša marematlou tša ngwaga wa 2025 re tlo tshelela ka fao. It maintains cordial bilateral relations with the UAE, characterized by regular high-level visits as well as robust economic cooperation. Mopresidente Cyril Ramaphosa o gorogile ka United Arab Emirates ketolong ya gagwe ya go tiiša segwera sa kgwebišano. I've been here for 13-14 years, and I had some different groups every time or every few years. But I always try to give my experience to the young players. Mokaptene wa Egypt Mohamed Salah o re setlhopha sa gabo se ikemišeditše go beša wa tuka papading ya sekamagaolagang kgatlhanong le Senegal ka Laboraro. Thobela ke nkgadimeng ke kana nako ya go losolela taba ke yona ye gomme ke thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla Augustine Letlalo. Ba bangwe ba barutwana bao ba kgathile go tema le go tšwelela ditlhatlhobong tša bona tša dikolo tša private ka Johannesburg ba bolela gore ba itokišeditše go amogela ditlhotlho tše diswa dithutong tša bona. Barutwana ba ngwaga wa 2025 ba tšweletše ka diperesente tše 97.3 phokotšego ge go bapetšwa le dipoelo tša ngwaga wa 2024 ka diperesente tše 97.47 bao ba tšweletšego ba laeditše ka tsela yeo ba thabišitšweng ke dipoelo ka gona. Firstly, I want to congratulate the class of 2025. I think they've made us incredibly proud, as South Africans will hear a little bit later this evening. But also it's incredibly important to understand that every system will always have its challenges. But what really matters is how well we handle it. And I think for me, the appointment of the independent investigative task team, the fact that they came back with their own independent recommendations and that we are implementing those, and that the 40 learners who've been implicated, their results will be blocked. I think it's important that we don't allow the misconduct of 40 people to overshadow the hard work of over 900,000 learners. And so really today is about really celebrating these top achievers, young learners who've come from difficult backgrounds but who are doing really, really good work. Barutwana ba marematlou ba ngwaga wa 2025 ka sekolong sa Masiala Progressive High ka lehae la batho ka Limpopo ba be ba tletše lethabo go latela go lokollwa ga dipoelo tša boto yeo ikemigo ya tshepedišo ya ditlhahlobo tša dikolo tša private tša lenyaga. Sekolo seo se tšweleditše palomoka ya diperesente tše 96.2 ka go bapetšwa le tša ngwageng wa 2024 ka diperesente tše 100. Sekolo se se amogetše ka diatla tše 2 dipoelo tšeo go sa kgathale gore di ile tlase. Barutwana ba kwa sekolong sa Masiala Progressive High School ba ba kwadileng ditlhatlhobo tsa boto e e ikemetseng ya ditlhatlhobo IEB ba ne ba itumetse ba amogetse dipholo tse di emeng go diperesente di le 96.2. Mongwe wa barutwana Neo Khasago a re o batla go ithutela dithuto tsa lekala la saense. Dipoelo tša ka ke be ke nyaka dipoelo tša ka gore di fete dipoelo tše ke goditšeng botsebotse eupša ke thabetše go phasa ka bachelor. Bangwe ba barutwana ba re ba setse ba ikwadiseditse go ithutela dithuto tse kwa godimo. I wasn't expecting these results because I was a bit playish throughout the year, but I managed to keep my results afloat because I studied very hard.
I didn't believe that it was too late. It's never too late for anyone to actually improve themselves. My plans, I want to go to any university in South Africa. Like I applied to many of them, judging from the current situation in South Africa whereby learners find themselves not having space, not having certain things. So I just, to make sure that I get something, I just applied to as many universities I can as possible. Barutwana ba sekolo sa go kwadisa ditlhatlhobo tsa IEB PEPS ba falotse ka diperesente di le 100 gape. We had to put a system in place where we asked them to come and study at school. We worked out a timetable for them. We had the teachers work out, giving them worksheets to do. So yeah, we had to put in a lot of extra effort, but of course it's all worth it in the end. So we are very excited. Diperesente tsa monongwaga tsa ditlhatlhobo tsa IEB di ile kwa tlase mme di eme go 98.31. Ke ka tlhagonyone wa dikgang tsa SABC Polokwane. Bagologolo ba re kodumela moepathutse ga go lehumo leo le tswa go gausi o shego gare barutwana ba Marematlou ka mononageng ba tla ba hwetša dipoelo tša bona gomme ga bjalo tona ya thuto ya motheo Sevio Kagube o sefaleng o tsebagaditše dipoelo le dipalopalo tša dipoelo tšeo go akaretša naga ka bophara a re hlwaeng tsebe. And this is for physical science, ladies and gentlemen. Well done to you, Abigail. In quintile 4, we'll start in Limpopo, Maduba Stephen Munyai from Toyando Secondary. In second place, we've got Simesihle Angoba Owami Kuzwayo from King Beguzulu High School in KwaZulu-Natal. And in first place, KZN, you keep taking it, Ethan Neil Naika from Port Shepstone Secondary. Doing phenomenally well from quintile 4, Ethan. Congratulations to you. And we'll go to technical science in quintile 4. This is the technicalities that could be quite tricky. We'll start in Eastern Cape. The third place is Ngazibini Unathi Ntungwa, Isikoba Nombewu Secondary School in the Eastern Cape. In second place, Thabo Matake from Leola High in Limpopo. And I think, Deputy Minister, I know that you love the Mpumalanga province. We need to see what's happening at DD Mabuza Comprehensive. First place, going to DD Mabuza Comprehensive School, Sheriff Brandon Group. Well done to you, Sharon. We'll move over then to quintile 5. In third place, Greenside High School in Gauteng, Mahir Modi. In second place, Collegiate Girls High School, Maria Caitlin Friex from the Eastern Cape. And in first place, Abigail, you shouldn't have sat down, Abigail Cock from York High School in the Western Cape. Bjalo, a re kweng go tšwa go barutwana ba dikolo tša private. And from here, I'm joining the University of Stellenbosch to study a Bachelor of Engineering in Industrial Engineering. And I'm very excited. So we are feeling incredibly excited. Red Hill is always one of the top performers, but this year we've had historic results. I got 94 for history. That's what I was jumping up and down about. A headmaster's work never stops, so bad planning. We didn't know when the matric results would be planned or released, and we had a new parents induction as well. I think I did pretty well. I had 8 distinctions, and honestly I'm feeling very good about it. I think this whole year was really, there was a lot of pressure academically, just to excel in general. The marks are really excellent. The students have done well. They put in the effort. We could see the hard work, the determination and the grit that they showed, and it's evident in the results.
le hono go potšišo ya letšatši re rile ka ge go letetšwe gore dipoelo tša mphato wa marematlou grade 12 di lokollo bošegogare na o bona province ya geno e tla go beša wa tuka letlakaleng la Facebook pantsošai o re gore ke dipitsi re tla bona ka mebala bošegong bja lehono provinceng ya Limpopo baswana ba re go dumela moepathutse a go lekhumo leo le tšwago kgauswi George Ramasenya yena o re ke nagana gore Mpumalanga e tla kwetša diperesente tša go feta 19 motlatša tona ngaka Regina o be a sepela le dikolo a boledišana le batswadi le malekgotlataolo a dikolo mananeo ao a bile gona le ona gare ga ngwaga a thušitše letlakaleng la X France Kobe o re ke nagana gore province ya gešo ya Limpopo e tla ba maemong a kaone gobane re tlwaetše e phela e di swara ka moseleng khoni matšhaba yena o re bokone bophirima ba tla go beša wa tuka ka tša go feta 19 o kgona go ya diyunibesithi Bageshu madumega fele re a lotšha re gatela pele ka tšeo dirego mogatlo wa MK o tlošitše ramatlotlo pharephare wa yona Mpiakhe Limba le sefepisegolo Colleen Makhubele seemo sa go se itekanele mogatlong wa MK se tšwela pele go batlhoba boroko mogatlo o tlošitše Limba wa bea Brian Molefe legatong la gagwe yeo e lego leloko la parlamenteng Makhubele o tlošitšwe bjalo ka sefepisegolo le semetseng morago ga kgwedi tše mmalwa a thwetšwe Mabatho Mokwena Zondi leloko la komiti maemong a diprovince o thwetše bjalo ka sefepisegolo ka go le lengwe go fega ga mohlankedi mogolo Vanessa Calvert ka mokgatlong go phumutšwe morago ga go ra lebana le ditatofatšo tša go amana le taolompe ya mašeleng leloko la komiti ya meyara lefapheng la ditirelo masepaleng wa Tshwane France Bushielo o bolela gore kabo ya mohlagase e bušeditšwe sekeng mafelong ao a itemogetšego kgaotšo matšatši a mmalwa kabo e bušeditšwe sekeng ka laboraro morago ga kgaotšo go thoma ka la 26 kgweding ya Manthole fela go bile le kgaotšo e nngwe gape nakong ya ge mošomo wa go lokiša o tšwela pele Bushielo o hlatsetše gore pipe ya metsi ile ya senyega nakong ya go lokiša le go seo se tlhotšego kgaotšo tikologong yeo o tlhaloša gore kabo ya metsi e bušeditšwe sekeng badudi ba East Lane ka Pitori ba ile ba ipelaetša dikantorong tša masepala wa toropo ya Tshwane go ya go fana ka lengwalo la dingongorego ka morago ga gore ba tlhoke mohlagase nako e telele e le go seo se bakilwego ke go phulega ga molo station se senyane sa go fetla mohlagase ka Kudu Sport ka Disemere se se latelwa gape ke go kgaolwa ga mohlagase mafelelong a beke o e fetilego Some of the houses as we are here, they don't have water and it's been now more than 16 days. We are without 18 without electricity. Some of the houses are restored, but some are not restored. Imagine in November, you pay for the whole of December and the whole of January. Today, we don't have anything in our fridges anymore. What we really want is compensation for the people who has heavy losses. Because some of the people lost more than 10,000 rand. Mokhanselara wa wadi o re o nyaka gore modi o wa ka go kgaotšwa mohlagase le metsi o tlhathwe ka bjako It's about finding out what was the cause. It's about general service delivery in the area, including illegal dwellings, illegal backyard dwellings, illegal businesses. It's about illegal foreigners staying in the area. It's about cable theft. O sa le bjalo masepala wa Tshwane o netefaleditše badudi gore ba kgonne go buša mohlagase mafelong ka moka e fela dikarolong tše dingwe tša East Lane ba sa itemogela mohlagase o se nago le maatla e le go seo ba se thiphago ba re go ba leka ka maatla go se rarolla As we have indicated that the power has been restored to all the areas that have been affected by the power outage since the 26th of December last year. But what we are picking up is that here and there might be some single outage, but overall the power is back in those areas. Kantoro ya meyara e re dinyakwa tša badudi tla hlahlwa nakong ya kopano e rulagantšego beke o e tlago ka Labohlano
go letetswe gore Afrika Borwa le United Arab Emirates di kopane bekeng ye ka maikemišetšo a go tiišetša segwera. Mopresidente Cyril Ramaphosa o goregile ka UAE go kgatha tema kopanong ya ka Abu Dhabi. Maikemišetšo magolo a kopano ye ke go kopantšha segwera mererong ya dinaga tša lefase. Mopresidente o farafarilwe ke ditona go balwa le tona ya merero ya boditšhabatšhaba Ronald Lamola le ya kgwebišano le industry le tona ya toka Mamoloko Kubai. United Arab Emirates e kgethile bjale ka mmeletši yo mogolo kontinenteng ya Afrika. Nakong ya ketelo ya nageng yeo humilego ka oli, Mopresidente Ramaphosa o tla tšea karolo go sehlopha sa baetapele ba mebušo bao ba šetšanago le ponelopele ya go ama energy ya lefase ka bophara. South Africa maintains cordial bilateral relations with the UAE, characterized by regular high-level visits as well as robust economic cooperation for the mutual benefit of both countries. The UAE is also a major investor in the South African economy across various sectors such as transport, logistics, and renewable energy. Ramaphosa o tla swara gape dipoledišano tša dinaga ka bobedi le mopresidente wa UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Naga ya Middle East e re e hlompha segwera sa yona le Afrika Borwa. The relation between UAE and Africa is more than 53 years relationship, so it's nothing new. It's a natural relation, people to people, that extended through history. Yes, we're maybe the second largest investor in Africa, out of choice, and we are actually welcome. We find that our investment in Africa is welcomed. We see value both ways. It's good for Africa and it's good for us, and we're investing across the board. UAE Africa Borwa ina le bokgoni bjo bogolo. We invest across the board. So one of the things that we're looking at is investing in energy, renewable energy. We're committing $10 billion to South Africa and the Sub-Saharan in wind and solar. Mopresidente o tla boledišana gape le balaodi ba maemo a godimo ba industry le baetapele ba kgwebo go tlhohleletša peeletšo le go matlafatša tšhomišano. Mopresidente wa Amerika Donald Trump o bolela gore segwera le boetapele bja nakwana bja Venezuela ke seo se nago le kgatelopele. Ntle le seo o beile kgatelelo go Cuba a lemošago gore methopo ya oli ka Venezuela e tla šitišwa ntle le ge Venezuela e ka fitlhelela kwano le Washington. Le ge go na le dikgogakgogano, maikutlo a badudi ba Venezuela ke ao a fapanego ge ba leka go bušetša naga sekeng. E šetše le beke mola sešole sa Amerika se hlasetše go Venezuela le go thopa mopresidente wa naga Nicolas Maduro ntle le dikgogakgogano tša sepolotiki tšeo di sentšego setswalle kwano magareng ga dinaga tše ka bobedi. Mopresidente wa Amerika Donald Trump o bolela gore go na le kgatelopele morago ga dipoledišano le mopresidente wa nakwana Delcy Rodriguez. Bjale, a re boneng ka boripana gore mebaraka e be eme bjang ge jese tswalela pijana ka iri ya botlhano. Ranta e šomile gabotse ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše dikgolo. Tšhupane ya theko ya dišere ka kakaretšo jese e šomile gabotse. Theko ya dirafša ka moka e šomile gabotse. Tournament ya 2026 Africa Cup of Nations ka Morocco e šetše fela ka ditlhopha tše 4 gomme phenkgišano ya maemo a boraro e tla kgatlampana ka laboraro fa o beng gae Morocco e tla bego e lomile molomo wa ka tlase. Ba tla ba nkgišetšana magwafa le Nigeria yeo e paletšego ke go hwetša monyetla wa go kgatha tema dipapading tša sebjana sa lefase ka America. Papadi ya bone ya ska makgaolakgang e tla latela ya dinkgwete tša Afrika maga a šupa e le go Egepeta le Senegal ka Tangier. Egypt ntšhitše Ivory Coast dijo ka ganong ka dino tše 3 go tše 2 papading ya di-quarterfinale yeo e raloketšego ka Agadir ka Mokibelo. Monweša dino wa Liverpool gape le mokaptene wa Egypt Mohamed Salah o ile a nweša nno ya gagwe ya bone phadišanong ye. Egypt e golofela gore e tla itefeletša go phenyo ya bona ya 2021 morago ga go šašarwa ke Senegal ka Yaounde. Salah or sehlopha sa gabo se tloga se ikemišeditše. I'm always give it all for my country, and I think I've been here for 13-14 years, and I had some like different groups every time or every few years.
I always try to give my experience to the young players and show them that they can, if they fight hard and they fight with their heart and soul, they can achieve a big thing. I think that's our strength right now, because you play against many teams. They really play good football and they play in Europe, which make their life easier. Papading ye nngwe se ka makgaolakgang Nigeria tla tshwanela ke go lebagana le ngalaba ya Thaba ka Rabat. Dikgweding tše pedi tša go feta sehlopha se paletše go ba karolo ya tšeo di tla go išana godimo lefase phadišanong ya mogopo wa lefase. Monwešani dino Victor Osimhen le Akor Adams ba nwešitše dino karolong ya bobedi ya papadi. Osimhen o re tla šoma ka mešego fela go thuša sehlopha sa gabo. I'm so much confident in the way I play, with the help of my teammates, of course. And I think for me, it's not about the goals, it's not about the assists. It's just about to win something with this squad. And I think we are on the right path, which is not going to be easy. But of course, I think from the last AFCON to this one, I think I've upgraded a lot, even as a player and as a man. And the big confidence is there. So I'm just trying to do my bit for the team and try to help the team. Dipapadi tša se ka makgaolakgang di tla thagoga ka la boraro ka iri ya bošupa le ya lesome bošego. Bagešo di felela moo gopolang gore taba tša rena di a hwetšagala go app ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano a Facebook, X, YouTube e šita le nomorong ya rena ya WhatsApp fa o leka go kgatha tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya bošupa mo go SABC 2 le lehae go sasa go latela kakanyo ya maemo a boso go še go fetše. Shalang. Mogedi wa SABC 2 ke rata go dumedisa le go amogela mo ngwageng o moswa re bo re kopane gape a ke re lebeleleng tša maemo a boso bošegong bo re bone gore tšona di re tshwaretšeng ge re lebelela gona godimo go polokwane le Mpumalanga go bona go le tla be le kgonago tša dipula tše maatla tša moya le magadima re lebelela gona gape di tsenelela gona le go KwaZulu Natal na le kgonago le tša dipula bošegong bo ge re tšwela pele jwale le tšona ge re lebelela jwale le go sasa go santšane di le gona dipula tše la gona godimo go la polokwane go tsenela gona go la Mpumalanga go tsenela dikarolong tše dintša naga gona go la KwaZulu Natal le go tsenela gape gona go la Eastern Cape ge re tšwela pele jwale le tšona re lebelela ba kakanyo moso ba re lemoša gore go tlo ba le dipula tše dintši tša maatla ka dibe gona godimo go la polokwane Mosina le gona go tsenela gape le gona Mpumalanga go tla bontše go kgona go le tša dipula tše dintši ge re lebelela gape go tsenela gape gona go la Motsekapa go tla be gona le phišo e ntšha ke re tlhokomele re se ke be ra tšhola mela ya hlage e sa tlhokegaleng ga re tšwela pele jwale le tšona ga re lebelela jwalo ba santšane ba re lemoša gore pula e la go sasa e santšane e le ntši jwalo ya tsenelela gona ge re lebelela gona go la KwaZulu Natal ra e bona ntši le gona go tla ba kgona go le tša diphišo re lebelela gona le Freestata go na le kgona go le tša diphišo re tsenelela gona go la Northern Cape diphišo dintši di le gona ge re tšwela pele jwale le tšona re thoma gona go la Gauteng re lebelela provinceng ya Gauteng go tla be go ntše gone le dipula jwale le gona re lebelela Pretoria ka 26 Vereeniging le gona Carltonville ka tše 27 go provinceng ya Limpopo go la go sasa go na le kgona go le tša dipula tše re boletšeng ka tšona Mosina ka tše 27 Phala Borwa le gona ka tše 26 ge re tsenelela gona go la ga Mašašane Mokopane ka tše 25 re lebelela gona o le Diphagane le gona mo ga Mashabela Bakersford ka tše 26 ge re tšwela pele jwale le tšona go la Mpumalanga go la go sasa Mašhišing le Sekhukhune go tla be go ntše go ruthetše ka tše 26 Emalahleng le gona Secunda le Mbalenhle ka tše 23 go lebelela go provinceng ya KwaZulu Natal go la go sasa ge re lebelela gona Vryheid le Ulundi go tla be go ntše go ruthetše ka tše 30 le dipula tše le dintši le gona Kokstad ka tše 20 senyane go province ya Eastern Cape go sasa dipula le tšona dintši di le gona Maliswa ka tše 32 Mthatha ka tše 33 Makhanda ka tše 30 ge re tšwela pele jwale go tšona Western Cape go la go sasa ge re lebelela Beaufort West le tla be le tsene ka Marung ka tše 33 go tla be go fiša e le ka nnete Vredendal le gona ka tše 32 provinceng ya Northern Cape go la go sasa phišo e la re lebeletše Appington ka tše 40 Kurumane ka tše 34 go tla bontše go na le Masarasarane Freistata go la go sasa go tla bontše go na le Masarasarane Bloemfontein ka tše 34 Kroonstad le gona ka tše 31 go tla be go na le dipula Northwest go la go sasa Mahikeng ka tše 32 le tla be le tsene ka Maru ge lebelela Tosca go sasa ka tše 36 go tšwa go nna setlogolo sa kganyago ke